口罩？没有口罩。没有口罩。嗯。哦，谢谢。Kita jalan lagi guys, cari ke toko lain itu, cari masker guys. Di toko tadi tidak ada. Ini arah belakang rumah sakit ya guys ya. Ni hao. 对的。买口罩。口罩12点。12。对，12中午12点。哦，中午好，谢谢。11点多你就要来排队哦，11点半。啊，11点半来排队，他们都会排队啊。Oh,好，谢谢. Ada waktunya guys beli masker, nanti siang katanya jam 12, kita jam 1:30 baru buka. Ya Allah. Oke guys, kita balik lagi. Susah ya. Ada makanan itu, roti-roti. Belinya sekarang harus di sini guys, tuh yang ada itu tandanya orang kayak bersalaman itu guys. Terus belinya juga harus pakai kartu guys, kartu kayak gini guys. Nih kartu ini guys, tuh sama kan, tuh kayak gitu sekarang guys. Beli masker aja ribet ya, barang langka. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai bye bye.